Ya Allah, kasihan abdi rezeki nu agung tur barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Gening areueuh cangkang aku teh kamarana. Lo badi dieu teh tong, tapi eueuh. Bray, kita minum udah hampir 1 botol, Bray. Gimana kamu udah berasa di surga belum, Bray? Hah? Jawab dong, Bray. Itu minuman beli lagi atuh. Boleh. Punya duit nggak kamu? Banyak duit mah, Bray. Tapi bohong. Alah, Bray, lihat, Bray. Aduh, ada bidadari. Mana? Bidadari, Bray. Bray. Pon itu mah. Bray, bidadari, Bray. Hai. Pon. Hai. Dasar lu mah mabok lo. Enggak, gua sama Waras enggak mabok. Cuman sedikit, Bray. Beli lagi yuk. Beli lagi yuk. Tapi kan uang gak punya, Bray. Tadi lu punya katanya. Emang mau cari mangsa, Bray? Ayo boleh lah. Ayo. Goblok. Kamu mabok ya? Lu yang mabok. Nah, ayolah. Bray, lihat Bray. Ayo kita palakin yuk. Nah, ini mangsa gambuk nih. Bang, apa nih bang? Biasa ngarongsok. Hei gembel lu, gua minta duit lu buat beli arak. Gak ada. Jangan gak ada lu. Ayo mana lihat. Gak ada uang. Ayo mana coba lihat. Gak ada, A. Gak ada. Jangan gak ada lu. Gak ada, A. Ini sena capit putut doang. Goblok. Mana ada duit nggak? Gak punya uang. Bro, Ampun bang, gua ampun. duit tuh, Gak punya bang, ampun. Gua jewer lu, janggot lu, Ampun bang, ampun. Gak punya uang. Ampun, kita ampun. Enggak, kita Ampun. karungin aja bud. Ampun. Karungin aja bud. Ampun. Lu.